SG. SG. Le chef du gouvernement. Gamantourege Gosi ya Simba Hamadi Darusi alo. La beka. SG. El Fatou. Gamantourege Gosi ya Simba Hamadi Darusi. Yalonio barahanja wona mwezi. Utunde El Fatou wende sawa serikali ya leo yode le bombe babako ya yeha babao kajaomba bombeyo wende wasome uchupishe maene aombia bombeyo yarirume bahoje El Fatou tishilo wangazija utinoshilia emahiyo ya emabana Saidi Muhamadi hobangwa wa ujazi zao El Fatou yoti niyo ruhusa hawa nduyo sigarjo husifu hezenche mazahezi hazitendwa Shatido kamrahimi ya garjo husifu ebada sisiri aminio ze fikra za Imamu al-Ghazali Osman bwana khair omwendo ya ndawo ngatichaka nocho elewa ukudona kanzali hene tswani wanzwa kozi johu jazi johu kaya sirini kozi johu tsataya studio kadhahir eze mikro za Tropic FPAO haruma e hotel Ritaji Moroni uskalewe inu tarehi 20 na ndaru ya utuma haziwizili na 24 posonima lilahu la Tropic FM ni mwana nyasi Said ikao Said Mohamed miongoni mwao wana ikao hii shimu yeezi ya fakhamata rais Colonel Azali Aswan na sina muda mwingi bantu garimoni saonye kaya bahansi wa serikali ikawe serikali hiyo itendelewa ni mwana nyasi SG Nuru El Fatihu hiyo de mada ya handani ikao gujo itekeleza bano Said Muhammad ya onise eka gabo jirma au kabati jirma mada ya bili ujonesa bada ya bili ujoreshelezizia e diaspora ya Komor he faida ikandu wa ihunda bwa jabonsi juu e daula wa hundu hindi 0x0 hau Said Muhammad ngujonisa he namnain yeka Colonel Azali Athmani فخامة الرئيس العنكيد عثمان أزالي يكها طولوا يندو بيو جوكورنغا إبادة ياهي يودي مدى يرارو يجوبا يا لبوكو لنكتوينو لداهو كولا إدروكاربير لا تندلوا ni mheshimiwa SG Mzamani directeur Idarus Hamadi Manyasi Said Muhammad ngujorenga funvu ya onisehelile bewe loliliyo hena mnekado le shirika le ndao yabo ngarjo mabjani kawana nyasi wa hesitinku ya habari za Komor ze sitika wo fanya haziba zimanele daula Tropic FM ngarimbushiri oni khairi na salama na amani juu ya hanyu dakika 20 ndizo do uzitambaza haruma mpango wa hatunu ikausi mabjanuka ko zijo huja zijo kasirini kuzo tsataya studio kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusi shwari ya uadile lazimuri mnikenize haki za kibinadamu reusutene daula ngena haki ya jarongwe banu reuremwe daula ngena haki ya jarongwe banu maranyasi Said Hassan Said Mohamed Samahani rasalamu akum wa shingir jarmun pam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa Komoro gamrongozo wa Komori wanzawe wa Komoro wanzao ye Komoro basi adima suala journalisti ya jokoni hujisai bahensi wa serikali mananyasi Said Muhammad kao itendelwa ni mtukufu Nuru El Fatihu
ikao e anwani ikao do yabalia serikali inu de majeni ze kasketi ikao do zilengao za kauhansi renouveau de majeni wakomori wanji wajuzi sao ekweli nuru el fatihu ngujende sa ye komor awe komor ngenda unkia kia imakatini zamba wakaya raha kabatiza badili ya ngozi onoje upande wa rana jauji ngabo ya jozamana ya mdunze na shonga au yokuza na baraka natori wani rangu madaudala kucha wangazi chakami haina kuyaka mayezi habaizo wana na washiuri amanga ndiwa hose zanu za puruku wajiwa wafadilieze rangu wakati wa madaudala wakati huo ansadige jeshi joha taki joha koloneli ansali mabana msaidie na wao haina mdu harengo wana washa obi haulaya wende wa hosezano za puruku wajiwa wafadilieze imamu la ansali Osman bwana khair imamu la ansali Osman bwana khair hafadhallah hasomeso wanaha warejei komori ajia duwa wona mutu ansali Osman ngurumo wa baya hatu wa baba hatu na su wanahi wajiwari na mshukurio ya serikali ya nyumeni ya hansi wa baba nuambia ni mwanama El Fatu SG Gamanzure le chef du gouvernement Gamanzure gosi ya Simba Hamadi Darusi alo Abeka SG El Fatu Gamanzure gosi ya Simba Hamadi Darusi yalonio barahanja wona mwezi utunde El Fatuhu wende sawa serikali ya leo yode le bombe babako ya yeha babao kachaomba bombeyo wende wasome uchupishe maele aombia bombeyo yarirume bahoche El Fatuhu utishilo wangazicha utinoshilia ema hiyo ya ema bana Saidi Muhamadi hobangwa wa ujazi zao El Fatuhu yoti niyo ruhusa hawa niyo sigarjo husifu hezenche mazahezi hazitendwa shatido kamrahimi ya garjo husifu ebada sisiri aminio ze fikra za Imamu al-Ansari Osman bwana khair wamwendo ya ndawo ngati chaka nocho elewa ukudona kanzali hene tswani wanzwani umhalia ziromani manabo selaveti wanzwani hanze nzwani mana iza hao ngasikiriwa au seshe siwa chanzwa tizamko ngawasiribo sedimama mapesa ya haweche ya hunu hanu wanzwani wanzweshe siwa chanzwani sikesema haina mriende ni maisha yenda mali wa mhalie masalugwa pasko wa mali wa nzuishe siwa shambani wangazija wa mafuli yame paske mgazija wa mjinga hoi mgazija wa mjinga ya akili yahi riyasoma riyatusoma riyapashia riyatupashia ramana mme ramana mshe ya akili yao yafanya mashughuli bana ha ya akili ya mgazija yuna esha dabala mjini sopa maele wone mstara mjini alafu sisi wanu El Fatu gaso di wani ma garjo trasi ye pla ruhuni kar mengazija utikijema politisie wako wangazija kawoto baki moroni hata usikwa heze voti wadio wajio mjini hatu singarjo kubalia ubeha me mabavu ya hatu unike mabavu ya hatu paske side kina harume mabavu ya hatu Seni Muhamadi
watukufu mdunga wao matangazo ya Daula Tropic FM ngari mbushironi khairi na salama ni mjoko hea na mpartage ni mwasama hea mpartage moni seukaya ndizo leo tarehe 20 ya utu mwazi uzidi na 24 si umoni sanuka ko zijo hujazi joka ya sirini kujo tata ya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe hunu hotel Rita Jimoroni leo juma asihazi hauhusi shi waria uhadile lazimuri mikenize haki za kibinadamu Toma yango yo niso uka Nuru El Fatih conseil privé uka mbabaha mheshimiwa fakhamata rais al-Aqid Uthman Azad hasomo yabo hasomisa wana gebidi wafaidishenzi ebo heli wonao mwananyasi Said Muhammad rango usiku Nuru El Fatih ni kwa usukani wa henti engabo za badilia haukabati za badilia haongo mweshelezizio amade namna wambaba wanaukaya ubanu zamba wabanu Said Muhammad chile namno banu leo inua uparsan kungo Said Muhammad ubanu ruzaba ubanu mwanama Said Muhammad gasina takriban ngarora hunde mahamili uone taxi wapashi kama bido ya mabisi nga distribuyo maji harume mira ya Moroni capital ya waongo hulawe maji yao bido la maji ngalfaura aljana komwenje ngabo mashirika ikaongo na saleri ikao si hamba si Tropic FM kala zila ani uwade wa muzafkari ani ijabu mananyasi Said Muhammad etama yango ni sokaya ngomwe shelezi zio Nuru El Fatih ngujo shina wa mzoudu au kama hamita nyumba bititi wa isa salama mine na mezia waza El Fatih mwendo wahe Muhammad Idarus tena El Fatih tusema tu angalie harumu angazija waluma wazi rahane jahu prosele sualala mimi ngamulilo unonese El Fatih ngoni soko moriba undaye madafu ni makontablo wa hensini bayo mabwiti wao de words baba hanga mjibiwa kango niso El Fatih ministre des finances atinome dafu au kotabu rahau jamtunda wa mjini hao ngurumilwa ni mbu ya pamaele au ya rangu El Fatih parce que mimi Said ni kensiba mahakume nende hata ni hundredea 5e ane nende na dorenga fikira za mbu ya tusoma nerumia ye norumia armenti na vwe mchingadami mimi Said zindupiango ni so SG mimi le chef du gouvernement El Fatih naam yatirumilwa ni wangazija hudu wa Komori wangazija hai ado wangazija zitabia za mtua umwendo wa mtuani na mumali wa tsitsawa ni wa mgazija ngazija zibai ngazija we hanze mbahindu bai ngamsubutinu hambie awi ona Said Muhammad oi tija mbangwa ni manu hambie bawo yakwa akwanza kajala hangu nife ndwaya we hamba haina mru ya dungazali wa mroni shaba harutadi harchedi ngoni yode heli ya bujo mroni bujo mroni ewe mwana Said Muhammad ewe ngono kaya sinuge jo hisa bo Said Muhammad ewe ngono ka wandu wa himilia parti sese abalona wana mu wa Daula fakhamata rais colonel Azal Osman nene mwana nyasi Nuru El Fatih mami tanu jao kona ukanda senu kena ukaya wazali wakati atukana yezi minjadunga zali abaha yalona bahindu mimi Said wanungwa mbia ondrabu mimi Said kakabatezi kwa na ubaki mimi Said yodi heli hangu wa sharia yo hala mayahonga zija wangazija hofunisiza hata kanga unamba hitu ngojore mwakotsi ni wangazija wanika changu amini zona mbao hau amini weloha hata kabati naone mahatu walubarani ndo hamaluri dina baha kabati biramba kagojo unda mbriede ya bebarsa apata ya raza yo litahawu livumise El Fatih yoti deheli razori vumise Hamadi Darus kawarinika ariwarinika mbahindu yoti deheli rijo vumise El Fatih kaya
ngujorumiwa wana hatu wana na shadiki yangu fanya ndongo zijo ngana na tola wae system ya wangazija ewa parce que wangazija system maele tuhamia ukaya hata ngo pasione manga wende wa hosezano za mibibi utume 60,000 euro ujeurumiliye mtu ya toda za ya kazi banu ba mamula ujinga ya wa mtojoruma hatanife naam amjoruma hatanife ye wala ngwatabi hawo wala hata ngapo walona wandu wa umeo wandu wala leo badi ba wala lambadi ufundi alafu tume 60,000 euro njendrumilie mriada zakati banbariye mba wamrulona ro Mwananyasi Said Muhammad ikao ngoniso dakika nzima de yabaki usonima emada yinu amini ukanuru elfatungo bashele zizio kezi ngejo uhisa na abo wandu walona na wae kwana ubaki webadili hizi bana bashele zizio nuru elfatungo bashele zizio ndo nzima bana imuleshele zizio kayo wana madaudala ngabo mru mwishimu abaha wa mzuani kwa sina hajanani kwa una mapesa madaudala haregeze mali neze aruli haniko wana wa mzuani kwa sina hajanani na el fatu yo hikma el fatu ngamulongozo welewe parce que tujibiwa ndi ada ya mbaba Lohende science hanjema shatimbi no seli mwa naam el fatu yawa wana wa madaudala warengeze mali zilo hunu pia ngo warumu haba ngo warumu el fatu maudu bahe kabato uja rais el fatu yawa mideze saidi minga mjo kufuliziza hanjema mjozire ndayensi satilo kada shatsi no hureda sino huvumiziza bari hunikamve mawaziri wao pia na wakembia paronono biroha madirektor wao pia sihimilia mru mzima mamba Mohamed Eshatir en Badawi rehma za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni wananyasi wa habari za Komoro hafa tekniki kazi fanyishi hai makatiano ya video inu inde ya vidi wananyasi wa habari za Komoro ni siti huko si ufanya hazibadima na sina nyinga mjonganya haruma emada zenda ruzabaki mwananyasi ya diaspora Said Muhammad ujuanika huoni saukangwanzo urongoze daulaka diaspora bo ajabon situ warwa wahindi side namna teklesa na wanzunuzise parce que diaspora ido Faransa wodo amboka wodo wa royensi urwayohani chakuja royensi mjavani rangu setambro majavani chapa mapesa yeda ulawa hundwindi mnajerambie diaspora njivyasi sawo karini hidi mwarwa yensi kwa jazambao Said Muhammad wanurwa nema ujabanu ikadi diaspora ngamjongo jone Chris ijore mentinu ikema shudaisa adui waje wagamiza ishora kala hansi amandashi rikarifanya haziri hati ekonomi hatu dola bahiru waje waritia harume mashuhudi ritowesha hatu rilata bahaga joko kasidwa bazalimui Silmama betinu diaspora sinuga jore mabale miliani za kweli urwa ya mteta urwa mchomba kanga una mapesa ya huwa wengi ngorongote diaspora ngorongozo kwa diaspora ekaurwa mapesa manga wende uposo zanu uhuru mapesa ujautia mchomba kwenda hiyo faida yako na mchomba shemsi chakula hata ye daula Imamu al-Ansari Osmani wanzuya undensi katina shoguza hateze aruli sisi daula katina neze nyumba zilo mijini hatu neze aruli zilo mijini hatu daula katunga faida yabwe nzige chokukachima wananyasi raduelewa ukana waona eheli emanga iliyo waona eheli eze fikra za emanga iliyo ngwa bali ya wake kume waji wabali 30,000 euro au
jau wajua mbokaya angaribu amna entreprise tsoiba mtazila shango tujuna wambe wakemanga mahashirini utume 60,000 euro ujahurumilia mriada za katibani pasuke we dada we mjinga pasuke we mjinga urenge akili ya mayaho nila baki rea tusoma bumse goshio lisasi ya Komori ngetarumlawo ya gazeti ngetarumlawo ni mjinga ya tusoma hata kutsango hadike mjinga norumilia hiyo sisi saidi yode systemu ranzoni badi armensi no armensi mbia tene manga hende hatu mumapesa ujamjomba hoda hona uloze mwana fshahu ndwabo kayario ugoju soma kurununu ugoju sizono ujori jusiza makurununu ujori biaziza sisi kabwa mnahaze kabwa entreprise waruma ngojo urume shango tohosa zano za purunku hata uje ufanye ada uruduma do mharuma ureje haruma la purunku hilo ngojo kwa vya zamini na katso hatu asha basani mamadi ambavyonga manzoni ni rekebishe bana parce haki ya haho uonese no sisinga bauza kwa sha haki ya haho uonese kaya kabati mri atukuze nsino hamamanga hatukuzaendi ewa nekeze kamjohonesa sasa dakandaro hamale kalmani naam wana masedi mwanga ganzor jibuli yake endaone saidi naam ya krizi jo remensino sio randisa mpango banu kaya ngabo zidara za serikali zilona zijabu za miezi 4-5 kwa jaliba wao na Wakomoro wavumbwa ndo yabo ka ngabo walona license ngabo walona maîtrise ngabo ya directori ya diaspora mashirika ya Komori pia walibwa babaki shirika nzima bwana amandali zitodo mbaya yada ila bofuti agala ila ila wotsona mdu safari ni haruho mjini hawaja moroni katsura mabawa ya hala azaliga etsiga donai njambange ruhe njamade mwaye Daula sidina mnabo Said Muhammad uone saukaya kalma walamba kabangara ngali wao ngavukurdira ngali Said Muhammad dusuma uone saukaya utsendebo mkomoro wende Faransa ufanya plus de 30 mundu 50 millions hau 70,000 euros hau 100 millions ujawi renge huirumilia mndu ya bakibo mveriju wa mjini hanyu bangwa umrumilia harumada yonga we na haki renga ufanya hazi ube mna entreprise yekaya wa uhadanazi yeka ili uje yonga muhobo haki shahurudi uminimize mbabe anekataba uminimiza ni kutsukubali ye fanyida ye mkomori wa diaspora ya tangao harumensi ya Daula kwati na hata ndongo wazifanyilia we diaspora ni diaspora inu ingelelo ni mngu ne mangaika do walio ngwarwao mali abade hilwa haba ngwandao majumba wafanya ndongo zinji angalia samani tusikubali bo Said Muhammad ndaone diaspora ya mali ifwe Daula yi wa heshima parce que harume budget ivotewa mali diaspora ya mali ngwa unafunga sababu considerwa ne Daula ya mali maana Daula wa considere wao wafanyao hamahindi ishia imana parce que konona mwana mali ya Roma mahashirini Faransa yatume mapesa yatojea rumilie bepari ayunga mwingi dawe shema na mali yotume mapesa ngundi ya valorize mali ya hetsi atre shida shito mali unu hatu sidiyo diaspora ya hatu ngondo tumuma pesa shango jurumilie mchomba wako mintu na mchomba wako ngojo washi angalia bijini hatu nyumba za wapia za pale ngazila lao ni mbuzi ngazila lao ni wanzua chawa Wakomoro amanda si no mzuani wa nyumba besha yatolisha yulala yeke washia do ratio de lo ni mbuzi mzuani na mumadio wa nyumba halala yeke wa hayeratsi ndia do no yo nitafautishe mtu ngo waso ya jowonika wananyeswa diaspora rilawa harumon vao mashababi
diaspora sisi ngarijua ukanga mkoza ukamtabi hao ngampao kilo atohole mwili mfumo kamnojo ulishangaza sisi parce sisi sumo nani kaniwa chinga diaspora ngojo korumata ni urumata ufe ngojo koparovu mwani manzunwambi urenge uje utumu fanyila wandu ada kwende retireti kutusubuti wajeza hoba gofio manga nabo wahanyuma le kiesi de lijao diaspora namkani akili mlamu heri rileti yefikira yambaye tabwe yinu rihawe system shilwana yodo wasu yani mnika marhaba meshi watukufu ko zijo jazjo kasirini ko jo tata sojo kavair ze micro za Tropique FM ngazi PPA wa unu hotel Rita di Moroni leo le 23 août mwezi zili na 24 tarehe ya juma usiku mtukufu asihazi hauhusishi waria uhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu Mwananyasi Said Muhammad ikao hapo haruma lejera la hansinzi haruma mbanku mingoni mwa warika ngwa heshimu ye daula ama leongo niso taratibu ganja haruma umfundo wabili longa jo urenga dakika 4 duararu samahani bandi ya wandu ikangwa remawe ye daula hii na obo Said Muhammad question inu wede bai jimili sabana nguanzo warongozi haungo rongoze daula kango ngabo bandi oni sauka daula ke jakansia haki bandi ya wanwa wa Komor malider na population ne peuple bandi ya wanu bandi ngambenu wono hakami umwambani kakozi jo jo kasirini ngwamba we daula inu ketsu kansi haki Komor kwa tuwa voti ngabo bandi wamba angari wa voti ejo Mwenyezi Mungu ngoni sobanu le swala ratsile fijo Said Muhammad ratsile fijo ngoni sobanu le ngoni sole suala hukaya eka colonel Azali Athman al-Aqid فخامة الرئيس العقيد عثمان أزاد eka haroha yujoko kado lode swala ulisao naam amandunuzi seram zivoti za 2024 makandida walao sita kawa hansi wajao wosi wakomoringo ni watsungwe hanki yemwe mara hanazali balani ansujua sujua chonda we yahidi wa balano sujua abagorongozo wandu kawa dunge makandida wani wala sijao yahidi wa balando yakana wandu balando mimi ngarozo rijabanu jeri mweleshelizen kaya ye politiki yanzali yo ke jahannam Komoro ngazija wakatujua mimi kama ntumkia chia nabii yakana wandu yahidi wango ngamuniko fano 2016 waka makandida shirina WhatsApp kabatira komjuweze twabia katse anzali daye hatarikotowe yezo mihono ni hanzali rini kesambi sambi ha wabiri mahakume sambi harudi hambuka kabatsi mwema sena habandro ambangulo sibiri ya parishikani yesibiri shinindi linudalao la hezi ungu zahatu abo haile wakai lidalao la hezi imamu la ansari Uthman ngabo ambayo hidiwa yahidiwa ndo Burhani esinga nyawo hambuka mvoti Burhani nabiyo siku Burhani ya paroroha hambu yenda haruma bafu yenda wajua kango wafu unga unamo ngono ansari leo guswali tsikudi iye washilipia ngejohenda yode politiki mapolitise wa hensini wote baki Moroni baki Moroni hata usiku wa voti na mduangale politiki ansari na mwangale kanzari kajasisa ye peplo wafe wa mtashezi anzalika jarumia ye pep wende wa hafe hata wa ya msuje kujeshia yao enda ya juse msuje kana msiwa wende wa hafe anzali ele wandugu nzima ka pep dini kawo mdu Yesu di towa amanzu nabiye yemwe mara hanazali harmetsi awe mdu gona haki harmetsi hanazali sani
sawa na wanadamu paske nikamfanihana nafsi hata doktora yangazi jabu fundi getarumlao ni mjinga ya tusoma ansalingwa nzo mrekebesheni mke sawa na wanadamu ye marengwe mahuya he dunia wangazi jamtojuha muhimi barika tuka maeli ya mnikani mabepare ngari mtahadhari shawoni besufa madibana urazida umini baraka ngari tafadhali na mfanye hedi ya ansari yafanya ya hundayezi ngari mtahadhari shawoni ngari mwambia woni paske nsini hatu sonti razida uka director general wa ilmarufu uwe mawaha huo uhansi dawu abaha ujura mbio kanzalimu uwe mawaha nda yila bufundi gotojo shamlozi kwanzu ya juje fundi mlikoli aringusome sonai angari njao harumale swala na mwiso usahuonyesa watukufu ngawe na mwana nyasi tso ikawa hiyabanu nguoni sokaya yopora jasire abdu hariye pari yambo nkungi oje anabani huzisi pari yambo nkungi oje dakoro valari katabuni wenchi valari katabuni ngamhujibu wawe vala wakaye limani wakaye mahame wakaye mbwaku wakaye mbajini wakaye mahame hambu ngamu amini ukeya ndisiziwa ngarijohu ndravati naam ze pare zinu zimenye harangu wakati wabiriye zinisinchi bani repare ya narangu wabisika ya tafumbuni atajezungusi sibuzi kadi wabiri mara ismenji anzali shaba ende banu mahaminji komodonel azali mahaminji ya hahe nezinu gejo uhisa bosedi mwamaji wafanya mahamitsanu banu wasafanya watogoti ya banu na hambu bazana jokaba hayi wasili msagachu sha hati yaye ndahu hahaya hunda mitsamihu ngabo yere maudi mani hunda shia hatiye hahaya hunda mitsamihu hatiye tsikudi hunda mtsangaju ha mtsangaju ndahu hatiyarangu dokumba byo tsambe ndabo ya mtsangaju ngetilwao itilwa ile tilwa wahaya domba wahaya domba anjaona pare domba pale kaba sonro tomle manani hamade domba ambavyo said Muhammad antsina kubali antsina pare amado azali etia said de alati kudi ashili mswaraya chaba kabati pare hata mtangaju wabaki mtangaju heda badama ya baba ujana swala jana swala angarja harmale shirka lole swala la mwisho basi la dakambili basi dakambili zaba karbon mpango watu ile shirka la hidrokarbiri lionisi wao litendezi wao litarum wao ni mtukufu mwana nyasi fundi watu SG mzamani kwa mimi mheshimu idarusi Ahmad Ngilo je hata tujua mwanzo namshukurio Mwenyezi Mungu ka mimongoni ni wana wa Komori hidrokarbiri lila shirika ngojua kala shirika la kana wandu wa hunu mjini wa Moroni yabo wandu wa Moroni wao wajihansiza ze plasi za hao ndu msafari haja habulu atio ya majingu yelo ngwambo balale shirika ngamutsaho le directeur general hidrokarbiri Hamadi Darus emana mrongo wao dawe paske wede ndu wasoma harumesi ni amini yo kuzulu mvuza mwanadamu Hamadi Darus wojua fasiri ya mtu hazi singu ngariko zao ngasi haruma prodi chimique sas gasoil gas prodi chimique claro ndo bahani wanako ngasi cha mchinga amkozao je sas gas gasoil prodi chimique ndrar sirinjao hanywani sirijombuani kabati hata sunyayo yakamtuswanye kuwatende kwa jahansi haja mana tuangalia wahaja gebidio sisiri dai na bega rikosao gebidio bibi ni dai na bega mkozo mimi Muhammad Darusinga mkozo tena ngambilo ga ufo paskendi wahatsinzigwa ni waziza wema hani fanya hidrokarbiri Hamadi Darusi
bidori badili ile shirika la hidrokarburi keno kiri wake wanu wadokatiziri ugochuo liona na kugabo sirifawo Harmezi simazila ugabo sirifawo Hamadi Darusi minga mlilo rababa hidrokarburi ketina retreti ndiyema wola wa retreti udoli waziri mfukara wallahi billahi sasa nzero wallahi billahi ngorumisho mahamongo mine hidrokarburi udoli waziri mfukara pasko watende uwajinga kwa jafikiri wa mwiso hao mgazija uwe yekafikiri wa mwiso yetorenga kwa mwiso hae hape maele wa mjini hao ngomrogozo directeur woyi Darusi Hamadi ukaya ya onese ya badili gamendo ngamjohenda wode mzee wangu Hamadi Darusi wadwe urangalia wami mzee wangu ni aminio kahasomo yengozi hani yoke tana mtu wono wandu warisika wasikwa leo labeka warisika wasikwa leo di Hamadi Darusi wakoriwa di staff ya hidrokarburi wangamize le dahole hidrokarburi mabwiti hoi ngamhambiro alafunge twambo kaya directeur do hibo haini wakati waja directeur wa hidrokarburi ngatwaba yemwiti gari daanio gari badilio basi wawadi soti pia ze produit na rihunde soti pia auri towe soti pia Hamadi Darusi kahaja gari badilio ile shirika le hidrokarburi wala mdu ya soma ulona akli ujuovuza mwanadamu Hamadi Darusi Mwenyezi Mungu nejelie el fatuhu urenge ngozi ya Hamadi Darusi wakati watu sawisa merci wakomor salama njema ngarjo wadi hamza rabbal alamina usiku wa sasa watukufu mduga we matangazo ya Daula Tropic FM to sana salamu zanyu ngarjo utekeleza zemada ikao Said hawani sabanu mada handani hawani saukaya rongoza SG Ananyasi Nuru El Fatih ikao le chef du gouvernement ukaya utikubali wanadamu wa usingiza wado uswifu changianzo action nawe amshelezizia uka ezi nge jo uhisa hansi action hansi zitendwa hansi wa mishinji ngukubali ukaya homonsi wa hahe Nuru El Fatih conseil privé yakaya SG le chef du gouvernement ngoni soka haki colonel Azali Assoumani hazaya halele hasomesa haki Sedi Mohamed azikonfirme wa habirlia mahala yonti pia ukaya e diaspora zemali mzangaliza wa haruma ya mila na mrunguze je rijirume haruma yanti Sedi Mohamed wakati mwingi urumisho haruma hidrokarburi ngoni soka tabu za mavushe zangu essence gasoil wili ikao kauturuhusu kabati protéger kwa tima protéger nana ye opande wahe uvumze karamba uvumzi ani dei nurko hamba retraite kautimema Sidi Mohamed ngoniswe jirma ilona directeur bana Darusi Hamadi son excellence ngoniso kai twama yangiyo nawe shagwa to mabadilio. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala.